dairy hi ziak ve thinem kan zia thin tlang pui ka ringa tuna ziak lo mai la tun ma tan po in dairy hi chu mimal thil ve tak mai ani a midang pon kan dairy hi lo mu pal se min za na awangin min thiar sak mai mai ngai lo ani kha hei wang hian dairy hi chu amimal thil em em a kan ni na kan ril ru tak tak midang hriat kan du lo te kan zia na ni thina tuna kan ngai thak tura po hian heng mi te hian thu an lo zia ka a phena thil thalo le rap tak tak te a oma an thu ziak ngei te eng thil nge thleng ta ti te kan clear ho le do na ni The sunburst flowers calling on warm days overdue. But ni lai zan nang ang thawani a kumkomi Elizabeth Olden le achung te hi ina an om thapa kongka an ron kika an va hong chu kumruk mi ema bustamante an ina tanga hlawak lawa om hi alo ni a infiam pui turin Elizabeth hiaron so malo ni a kumsang ni pakwa October ni som ni pakhat kha ni a achanu ne na an inkar hi ram thingkung om cheuna hmuna ni a ina om lem lova an inkara hian thingkung baka hian in pali vel chu om ve a ma se thingkung om na la hi azau hle a daruk le chan be vela hian ni atlatlang puya heti hun lai hian Elizabeth chu a thianu emai te na chuan kalta a Elizabeth nu hian nitlak ma nge in chu ei turin Elizabeth hi aron ho nge ringa a chan chu Elizabeth hian thim hlau hle a chu baka anin inkara ram ngo hi no pangte tan chuan jana phei chuan a hlo om thin hle ma se da ruka rita a Elizabeth hi laron holova Elizabeth nu chuan emai te ina bakol fata ma se Elizabeth ya om to lo thu an lo shila ama Elizabeth po hian phone kenga ma se anu hian a call na sa hle a alamya lo anu hian hlau thong tak set to thil thlen dan chu hetiang hi alo ni Elizabeth kha alo ho nge ya ramngo zon vela thlenga heta hian a thian nu ema bustame ni unaw nu Elisai hian Elizabeth hi alo khola chuan lam siamin an ina akir tir le a ti chuan an ina tang hian aram hnuaya aboka shwai le a Elizabeth hian rin hlel na chang shelo Elisai hi a hria a he kumsom pangami hi a ring hle a thianu unaw nu animyawa achunga thil thleng tur hi angai tua phak hau lo Elisai hian rong takin Elizabeth hiram hnuaya hian a that ta a ngonga zaya a ba na zai boka a oma voi kuala ya vit bok a ma a lei lo lei khwarto sa chuan Elizabeth ruang hi da ina phum ta a na mangina khu ani police and Elisai room an en chuan mu alo nuam vak lo khop mai bangvela thil zia ka lo om nuala a then penin a then chu thisena zia ni om tak te lo ni a chuan a thu te chu in zai chungchang te ni in milem in ziak te po oma mishing ma ni in tina lemte ani hengan mu zinga rap om ber chu Elisai dairy hi ani a azia thar ber ni ina langa ma se penina thai re le vek he hi police ten blue light mangin an enta a hemi azia hi Elizabeth bawni mi ani nge nge a mi ka thatani chu ka re ka a shok ka zaya ka vit bok athi to omdan tur che po ka shelo ma se anuam ka om thiam lo anuama ka zama ka khur deuh bok ma se inkhom ka ngai ti in anui angai thu tak lo ti lantir nan atopa LOL ti aziak boka interrogation room a chuan Elisai po ain puang ta It had it all come out now. How did she kill her? How did she die? 9-year-old girls don't just die. We were messing around. And she fell back and hit her head. Was her throat cut? Yeah. Oh. Grandma? Oh my God. he adeiria athuzia te wang hian anuna ronga athil ti apoi salo ti a hriat chiang hle a he wang hian lano pang hle ma se dam chunga tang turati anita amitha Elizabeth ruang kha alo lai sa vek pahni zinga pakhata ada ani a ama kar khat liam ta khan ruang da na tur hi lo lai sa vek to a pahni alai dana hian unau phir mi pa pahni aneya anni hi ani na taka chuan
tha atum zo kani mai thei ti ngai dan po aron pian pha nge Elisa hi kum som pangami le kani a Elizabeth a tha chanan zo chuan mi tha dan hriat chak wang ani thu asoi ani chu mai baka chung ko ke chetak background chetak mai tang ron selian ani a depression te po nein damdoi a emek boka Elizabeth thianu infiam tur ron som ema bus chamai ni nen bo khan unaw dik takan ni lova ama inti natle akut zaite awar le a khatia Elizabeth a tha zo khan biak ina a in khom lai khan Elizabeth thattu khan satakin an lo zonga an lo chui me bokani anatna a depression le aladau pan emawangin a attorney chuan a shemna ti nep sak adila ma se phalsakani lo kar khat liam ta ami than tur lo lai sa vekte engki marwa mante adeiria athuzia te khang zong fom khom khan ama khami lo takani ti ati chiang em ani ani na taka chuan kumsom vel lek tang theitur ani a ma se adeiria athuzia vel dan kha mi tha nuama ti thuwa ziak le atopa anui te kha khanga lo ziak kher kha awan duai ta ani khotlang tan mi lo taka ngai ani ta ga wangin a shemna ti nep sak ani theita lo Dylan Klebold le Eric Harris te po hian andeiria engemo an lo ziak ve tlat mai an pahnih hian school no pang som pathum le zirtir tu pakhat te mai an tha tani kha mi somni vel lai an hliam boka an pahnih deiria hian hetia mi tam takarwala an tha ma a an rilru alang vekati theya Dylan hi soima sa ila ama a in hmuniam em a depression anei bok thiana du ina mamo em a ma se mi tinan pom ve lo ni in hria Dylan hian thu hanzia vel hi a war ve shima deiri ponga hle aderia azia nung berpo lamia hian hetia school an ka dan tu ruwa man te hi aziaka heminia a hak tur te thlengin aziaka ti hian kalutang dar som pakhat le minute ko a bom ka te sanga dar som pakhat le minute som pasaria ka kalsonang kar bom ka set le ang Clementi Park karin ka pananga dar som pakhat le minute som panga a kalet le anga som pakhat le minute som pariata bom ka set le ang ka kalanga tlanga ka chawanga ka nga kang ti in hi anti dan ani reng boka Eric Harris po hi adang lambik lo khovel fair lawati na zong te online ate lo ziakin lo phaulang ve thina arwal puile thian te jinga pom ni ve in in shelova mi te en shan ni in a in shia a lathu bon tak te po aziak nuala chuan Eric hian alemin until tum school ka a be an tum dan hi lo ziak ve a silai le maziak nem hlebok adeiri azia nung berero alung chia thak de ulek leka until tum rap thak takti adu chan berpo alangina shiata mi te u ka huwa che u thil tam taka min bana min tel velova chuan ka thiam lo ti reng su a chan chu ka thiam lo ni lo ka phone number po in nei ka zot chewa ma se ni lo kha Eric mi mak deuh pa kha tel ve lawang u inti ti te ni a chuan a thil ti tur wang hian a chung te dem mi alova a music ngai thlak le a games khel thin te wang ani mi alo thua soi boka a thil ti tur hi ama du dan ni in ama a in thiam lo vek nge anni pani hi ma shooting an ti arwala mi thattu a hun lai phei chuan alar beran ni a andeiri ve en chuan he khovela hian mun nei ve lovin an inhria a thian kom ve du lo nei that lo zia alan tir bok ati theyang mal ni in an inhria a an rual puiten an pom ve lo ni in an inhria a an khuwa a hara anaril rulam akal swal pha boka anril rulam hi en kolani le si lo bok nen heng thil zong in som khomina a hong hi alo rap thak thei khop mai ti chuan Dylan le Eric Harris te hi hemini la hian anin ka plum ve ni tuna deiri kan chiar le tur hi tu serial killer emo deiri ni om takani ma se phe cheno pangte Pearl Moen zia ani a ti hiana zia ka vo in khan poisoi lo mi che pakhat ka vida nimina ni ber mai achan chu dar khat velani a anuam tak set mi tha khan min ti hlim atak tak ni lo ang mai ani engkim kha a pheroi ang mai ani engtin nge ka soifi ang atak po ang lo ka in chuang tak ka set voisom ni velai ka vit a ai po na tam mai the
kalau chiar lova a awa min mana tinge min chan poiru min kalsan ro atia tuna ka changang miswal nun rong dik tak kani chumai baka mi te hi ka hotak ka set nimin khan engtiklai po aka or rangchin karang ka chak zung bu na bawa ka ngonga thia hian ka wa thina tuna ka tha nu hian min ti chha sakwangin ti ina zia ka ta hian shet swal pakhatani ami vi hi athilo hetia mi abe hian Pearl Mowen hi kumsom pasari mi lekani a nurse pakhat achat ngai mi alo abeyani thingbuk phena alo birua avi nu hi abial panin thilan eya ami pazok badruma alu lain awa beita ani chuan athi moti in aderia aziakta a nuamati ziate aziakta ni kha ma se alo thi silo be narap thlak tak tok ma se adam chuak hlo Pearl hi thlathum chung chu mu ani lova alem te hi ziani in zon char charani a chuan Pearl Mowen nu nge hian lemon zia hi afanu ni tlatina shia a police te akauta ringota ti chuan aruman endik hian adeiri hi an huta a je perwa la umtalo ami vi nu nurse hian korta pot hu asoivi a midang naupang dewemo upadeu hlek ama a yelo vit lo kha alom zia soya anni chu andam chuak lowang atia narsani angin ti turashia alo training awangin ama a inchan him sham ni ina soya Pearl khan ama kha miswal nun rong dik takani thu deiria khana ziaka anem he chiang hlebok chuan ami vi hi athi lawawangin attempted murder tual tha tu mangin thiam lawa changa kumsom panga tangdonani Jason Macy hi American serial killer ni in Texas a kumsang khat chakwa somsari pathum khan alo pianga kumsang khat chakwa somkwa pathum khan nopangte pahni athata kumsom palimi mi pale a unaw nu kumsom pathum mi te hani a he apoi khoewang hian kumsang hi pakhat khan thiturati anita a hetiami atha ma kumatang to hian adeiria tharum angai natna le mi tha achak thu te alo ziak na sachina chuta serial killer larat takni adu thu aziak tlat mai chumai baka mithi pong swalam necrophilia hi achak le ngai ven zong takani thu te aziak boka ranvul ui atha dan te aziaka Jason Macy ril ru chungrel hi amu theyani ber athil chak zong ati le aswang to ne te hi arap om tak set adeiri hi attamina thui hle a heta athuji a ngai to ti thui le rap om ber mai chu kumsom ni chungin mi za sari tha katum ti hi ani he nga deiri te hi tlang lon mi ten ram hnuaya an hu a cooler sen chunga alo oma deiri palila yalo omin pakhat koma hian The Slayer's Book of Death ti alo in ziaka chuan he cooler a hian ram saru luru a om nual boka hetia a cooler an mu hian Macy hi apoi khoyawang hian trial alo nei mek boka he deiri hian ani na a phor lang chiang ta hle a electric chair ati hlum tur ati ani phata